Fia telefono radio Samoa toi whaafelo I atu I le nei aso lulu, usi mail whaafonga o tala o tai au. O lo o tutu malosi tai Pasifika ia mauti noa, e le o se system e fuatasi ai ia tawa o whaai umai. O le ua whaanga solo tā penang o le system for le Health New Zealand, le o le apu le system ale matanga luenga o lo o iai le taimi nei. Ma o le pulenga fo I lea o le asui tūlanga I District Health Boards e lua se fulu. O se swinga wa sawi le taimi o lo matua I mo o mia I le Community Pasifika, lea ua whaitautau sanga o ui le whaitu tasi, ma o se tu o whaatetele I le taimi o le COVID. Mo le mau Dr. Api tale mai tonga o se tasi o fo mai whaale ai ngai au kilani, ma o ia fo I o le whaatono o le Pasifika GP Network I tala le tio New Zealand. Ele o mamai a te ia ma o ia fo o se sui o lo tu malosi, ina ia mauti noa le lava tapena o le system fo, ai mai se ia langona mana onga o tangata Pasifika. Ta ue tale mai tonga, o le telo I tūna lape ai le au nanga I taimi a o whea ngai ma le wha mai. O le langona o fina ngalo mai le to a telo o tai Pasifika I to tono o le soifua malo loina. Peita ai o le asa whaitasi tonu. O nisi o manatu e le ngata na a fia ai ma tele ngese le whaingo tui pui pui o le COVID o tangata Pasifika. A o le tuwai o na wha matu umai o tupe mō ngā luenga. Mai a Geraldine Clifford Lidstone o le whaatonu sili o le soifua malo loina o tangata Pasifika I to tonu o le matanga luenga. Ua ia I o e ina o lo o sila fia el matanga luenga le whaaitu au o lo iai le system. O le whaaleo fina ngalo o tama whanau Pasifika o lo o taitai to tonu o le soifua malo loina o lo iai le nau ta inga. Ia mawhaiona langona le leo tangata Pasifika, ma ia ta pue ai a o whaia whai ungo le system fo ale pūlenga o le soifua malo loina a New Zealand. Silia ma le se fulu tausanga o whawhau mai le fuafuanga fo o le tāwole e le tise le pūlenga, ma o lea o le aloa ia. O le swinga le nei wata o le transmission pricing methodology, le e whaatulanga I le te le o le tawe tatawana tutongi e kamupani, o lo o tutongi ina laina mo le ele tise, whaape I lātou o lo o te le la lātou whaonga. Mai le pūlenga o le system fo le nei o le atau la I lava le pili e tutongi fua I le whaonga. Ma e fuafuanga whaata atitia, waiai nei e fōlinga mai o le West Coast I le South Island, le o le ate le si itanga lātou te tutongia. O ainga le East Coast I le North Island whaatase ma I lātou I Wellington ne, fōlinga mai o le atele le whaamama a venga. O ainga fo I o lo tutongi lainanga I le Eastland Network o I lātou nei, o le atele le pa u o le pili o le eletise whaatusa-tusa I isi pūlenga. I nei whaatusa-tusa ngai fōlinga mai ai, o le tele lava o pūlenga o lo tutongi I ai laina whaapea pili o le eletise, o le aalu uma I lunga tupe lātou te tutongia. O le swingo nei tawe a matalo ia mai a aperilo le tausanga fou, ma I le vaai mamau o le a sele ai le tasi tesi valu piliona, I to tono o le lua se fulu valu tausanga asau mai le maua lalo o le tau o le eletisi. Ua whaatalo sanga ina le matanga luenga le soifua malolo ina le whaamua mua o ana oka, ai le o le vaenga tūma oti, mo rapid antigen test. O se talo sanga ua whaia I le na o le lua pasene o oka le matanga luenga na whaia, mo Januari ma Februari na mawhaio na kiliva, e o mai I le whaai unga o Januari. Ma o se talo sanga fo I wasau ai le mai a whaai loa le minister o COVID Chris Hipkins I lumo le palemene, e le o whao ngā ina le matanga luenga siaki wa umo na tu ese mo pisinisi tūma oti. Ma o lea fo ina whaai loa le matanga luenga I lea taimi, o lo o whaia umana oka ia wha mua mua. Reportia le Herald, e whai lava si ese o tala mai le malo, ma e-maili na toi liki I tua. Ai le tali o le matanga luenga I le Herald, o nei e-maili o lo o whaatulanga I oka rapid antigen test, o lo o fua I le taimi na whai ai le oka. Mai le so upol COVID le National Chris Bishop, o nei e-maili watangi ai le popole o sui o le malo I le amatango Januari. Ma uailo ai, ele I tele ni tape nanga mo le sao le Omicron, ma ele I lava fo I test sa oka. O le to atele o tangata mali liwi ni usila o no le COVID, o I lato nei na whaamawina I tutono o le tolu masina walu, a o malosi le Omicron, le ua a fia I le whaitau se lau wafe o tangata kiwi. Ai ele I o mai le Omicron, o lea sana o le lua se fulu wono tangata mali liu o no le virusi ma le ulua I ngalu na tātou whianga iai. E se ile lua se fulu wiva o no le Delta. O le toʻatele o tangata mali liu e mai le a ai tele au kilani, lua se lau ma le tolu, ma o le tūpau a li I o lo o toʻatele ai.
Ripoti le herode lata lata i se lau fitu se fulu tangata mātutua māli liu. Ma o i lato nei sāno nofo i nofuanga o loo no nofo i tangata mātutua. E o mai le taimi na tuu whaata seita lo tai au. Lima se lau se fulu wono tangata kiwi māli liu o not koviti. Ma e hui i lea fwai numera tele i le maua le soifua malo loina o loo maua lalo lea whaatusa i isi atunu. Le e taitu tusa le toa tele o na tangata nuu ma ni usila. Talamuli muli. O le toʻatele o tagata faigaluega e ono faamāwae ona o le mamafa o galuega. Ua una ia pisinisi a fai se suiga i le auala o loo tele ina faamatuu atu ai galuega. I luga o le ʻaufaigaluega ona ua faamāwae isi. So e soʻega le Auckland University of Technology e faalima ona ono faamāwae le tagata faigaluega ona ua tele galuega. E lua i unga na māua i lea so e soʻega o le ono faamāwae o le toʻatele, po o le lē tele o se galuega e mawhai ona ausia ona ua mamafa tele le avenga. Mai le toʻatele na māua i le soʻesoʻega ua o i se tūlanga whaiga tā tele ona tau ave tiute ma o le tasi vai tolua i lātou te le isila fia ua o i se tūlanga whaiga tā. Tala na o le nei tae au, manuia le nei aso.